Kurukia biashara ngirinya thokoni agakoromoni betherete ninde bakabuta kithurano na kuthura atungire baba thoko na bakubarunga mirando ngimonya monya thokoni yo bura mwandikio twande tumuthuri muri ukyo twira ni ati rine ndirari rerekere kuma kinga bana kawira Mwangaza ura nyuma ya kubaliungira na betherete ninde barukikinyo chala atungire barakomba kwithira kiritana iria na bongui. Nyuma ngavana Kawira Mwangaza kungana kwenda atongeria baberu kuma thoko ya Koromone atongeria barakomba gutunira mongugi na mutho na arua ngurukia biashara ngirinya ibombere kuringa kura nikenda kuthura atongeria bao kiritengo mwanya mwanya. Tuko ya narua gatwatinda na ithurano bia sectors ithanthatu cia Koromone turare na biashara ngirinya na magana jairi bara baciandikithitie kuringa kura ntuko ya narua tuonde uria wona gite ombe kwa mutongeria nikenda tumba gwikia Meru mbere kuringana na manifesto ya governor wetu mwende Her Excellency Bishop Kawira Mwangaza. Arutiro marigiti mukarigiti athuri Joyce Kanyua mwandiki athuri Peterson na mukigina athuri Mikirumba na munini wa mwandiki Etho Puritin Nyari rutorerwe ne proti na barabenda into ko ingi mukarigiti athuri Rusani Wanja. Kila muno ndirenda kwaririo kethira antu nyomba ira bari na cheating anene kwina mtu ina kanyomba kanini na kuru inengi nene na ndibibyo ndirenda kwaranira na governor ategera antu no ntu thaira license ngana naga isi testa mono bimbi haroto people baratutanagira nabo biashara ko kinyarira bakejaga kwandika invoices batethura na thina nyingi cha komenya na nyomba ire na rutero juakari mukarigiti athurete itaska munyathuku rutero kamati Gideon Gitonga athurare chairman Joseph Mutweri athurare munini wawe Michael Mwenda mwandiki na Clinton Mutethia emukikigina otaga thoko eci yonthe Koromone uti bonda shendi kinye moya bantu ba bonda bakirwa ke regime icio ijere ciombete okuruka cia thirikari cia county itukuromba Excellency Governor Kawira Mwangaza eje akira antu ba bonda shendi na stage cia tuchiko shendi kenda bomba kuona antu ara bagacioga mbura kana riua rira na batu to yasora ba transport ruterwa Koromone itukuromba ambassador urataro muraga baishu inyaweje yaraniria na asora ba transport sector nikenda kona urombo batethia na njire mokanere nge nikenda bakomba gukiria muturire jwao india muna bubu kithurano giki kithurano kuthithika kira andu barabendagia matuna na mboga ni kumenya gachaka chere umire kitumi kithurano kirungi kwa ntereji kithurano tukureganuka nakio itubangira kithurano kia weru kira gigatuma muntu wanthe wa Koromone ethere na kugwirwa atubangira mutaratara na ndu tutaringa kura buno ntukura ire ringero itoka kinya na marietwa iringwe sectors pa sectors na bombe kambia chetu cikirwe na ketha butombeka atu tuna anje tibetu bakueleza na nyethe kabicha muntu agira bisa kawe tafadhali ba tutukora marene thoko indi kuringana mwerekire mantu jeki wondurithia kithirikari ya kaunti Meru awite kithurano giki kiachokero nyume kimwe tugekaira ngugi siasa batu tuli ariti bangoge ba thirikari governor twatarerwe ni Meru ni Her Excellency Bishop Kawira Mwangaza na wau noe governor wetu na batu turerita ngugi tukithingata manifesto ewe na tukimwathikaira ai munene wetu kwa mantu jau jange ja kuleta siasa ngugine na kwenda kuthokia ngugi na kuthokia ariti bangugi nkaromba antu betu itutigane amantu jajau nikenda tomba wetithia Meru mbere kiripotera World TV mbita muthuri Muriuki.